Kardom pini berta jekta pini berta thanbang nili jiten teron. Aprang sei bertang ton pen cepajir midam de aprang bertang kongpi arjekta. Gipurong Sophia Long ADC Pen Patir Pipon Si Road Safety Awareness Campaign Kipedopon. KARBI ANGLONG Autonomous Council Secretary ACS Officer Nirola Phangchokya Hin Planning Ke Mepen Lokimon Aduram Ke Khoyara Ratuma Phan Kirap Ke Pajerdun. DPC ke sa Hemalong ke sa Lapen Kaprek Asong Atum Pen Pheran Ke Amai Inipon. Bertang kongpi arjek mana pi pothot bertang ton pen cepajir midam senang. Non malom KARBI ANGLONG Gipurong Sophia Long Pen Cheng Lok Kaprek Adi malong Setame Hem Kong Long Dang Ni La Pen Dang Pli Kaching Koi Pik Penajok Difu Rong Sophia Long Awareness Asai Kedeng Pon Pin Pur Pon Me Non malom Gipurong Sophia Long Chimit Me Pin An Thak Thak Arni Wang Dang Nia Gari Kaching Koi La Pen Hem Kong Long Setame Kaching Koi Pik Penajok Gipurong Sophia Long KARBI ANGLONG ATC Pen Jalinsi Road Safety Awareness Asai Dengpon Pen Dang Ni Katewar Atum Apang Kuatum Apan Ake Joy Pen Kuatip Mate Helmet Ron Pon Lapen Api 2 ADCI Hin Pen Jesemet Dang Ni Lapen Dang Pli Hem Kong Long Katewar Apang Putin Sitame License Tobek Nangji Lapen Ke Kangri Kang Krang Pen Kevek Pete Japan Aronatang Sitame Than Pachini Pon Kali Okhom Sorkare Amak ekhon interceptor vehicle dise ei interceptor garikhonor hohayot ji hokole rastar jitu himat গতিৰ যিটো সীমা আছে গতিৰ সীমাতকৈ যদি বেছি জোৰত গাড়ী চলায় দ্ৰুতবেগত যদি গাড়ী চলায় তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক ডিটেক্ট কৰিম আৰু তেওঁলোকক আমি যান বাহন আইন অনুসৰি যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু মুঠৰ ওপৰত আমাৰ কথা হ'ল কি আমাৰ কাৰ্বি আংলংখন এখন দুৰ্ঘটনামুক্ত কাৰ্বি আংলং হ'ব লাগিব আৰু এই নতুন বছৰৰ শেষ দিনটো আৰু নতুন বছৰ এই দুইটা দিন আমি ৰাজপথ ৰাঙলী হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ গতিকে তাৰ কাৰণে আইন বলবৎ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আইন বলবৎকাৰী যিমান সংস্থা আছে জিলা প্ৰশাসনৰ আমাৰ এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেটসকল আছে তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত আমাৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ এনফৰ্চমেণ্ট বিষয়াসকল আছে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু তাৰ উপৰি পুলিচ আছে এই চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সমন্বয়ত আমি ডিউটি কৰি আছোঁ আৰু ডিউটি কৰি যাম আৰু সকলোকে আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে এটা দুৰ্ঘটনামুক্ত এখন ছেফ এটা নিউ ইয়েৰ আপোনালোকে উদযাপন কৰক তাৰ কাৰণে আমাৰ সকলোলৈকে আবেদন থাকিল ধন্যবাদ Gipuban Berta Pangdakpon Onward Milik News 24 KARBI ANGLONG KARBI ANGLONG Autonomous Council Land and Revenue Agriculture EM Amar Singh Tisola Pen KARBI ANGLONG Autonomous Council Secretary ACS Officer Nirola Phangchokya Tum Aning Ke Me Pen Rada Phan Kanghwan Kangjin So Ke Rap Ke Pajor Ki Pitek Khai Thorom Plak Plepin Pen Jasamet Chomna Ke Tok Sing Be Arong Along Lokhimona Thorom Ke Kroi Aranatum Aparman Ke Panong Pipon Hempu Lokimon Kachordom Kachordi Adowan Lapen Adontori Mate Get Kang Charger Kijun Alang Awar Sayapan RCC Ringwell Ingpu Ponlo Lapen Sing Be Arong Along Thot Rong Ker Aham Ren Kikim Chia Pansitame Nujok Somponsi Rod Amai Pita Padopon Manjapen Berta Pangdakpon Sonjitiso News 24 KARBI ANGLONG Kardom Nilimen Mohonteron Nili KARBI ANGLONG United People Association Tiripi Amepu Ahin Pen Nong Kebangji Nengkan Suri Hini Ra Ingkoi Rahini Aparman KARBI ANGLONG Arlo Kedoan Aham Pangarat Apan Rengdok Rengi Pen Kedo Kethak Dun Longji Apan Anam Haro Anam Suri Akengri Along Nili Kaupa Tiripi Ameku Ahin Pen Anutin Abang Putin Apanta Hirjume Nanghang Tisi Mesen Pen Dotak Dunongpo Usi Ningkelo Kardom
Matijong ni paing ko raser kep arni KSC la pen kaprek asong atum chingrum pet pen perang kia mai ing nipon. Jasemet bangso mai kang nipon lage kedam tang arni all Assam Minority Student Union Secretary Lahore Region Dudu Colony along eviction aputa kali kalang angkuralam chini ne pin pen muslim atuma phat ajoy nesi bangso ketharle hai huya putaksi KSC atum pen lamboy pipon. Bangso ketharle lake kemepik asailu athela Lahore Region Dudu Colony ke government along le lasi ladak ke do anatum aron re pensi ke do la anchotakali ladak beheno beha bepar tame ke klemadim lasi amsu tumpen tame KARBI ANGLONG aputak chini pame pensi lamning jenang je putak KSC tumpen pachini pon. News Desk Report News 24 KARBI ANGLONG. Pine berta lan sekang toniglong lang igbong tha News 24 KARBI ANGLONG. Kardong.